आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबद मरोइबा पाउ केंद्र की स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अमसुंग आयुष की मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नोमुगी खोंगसता ngasi इम्फाल थुंगलरगनी मणिपुर हौजिक फाउबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,992,935 कापख्रे केंद्र की हक्सेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हाइरी लेबागस्तेगी मलेरिया अमसुंग ट्यूबरकुलोसिस लाइना पुमुट मुथनबा सरकार अचेतप फिरेप अमगा लोइनना थबक पाइखतली अमसुंग 63 सुबा नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर संतोष ट्रॉफी की सेमीफाइनल दा मणिपुर का वेस्ट बंगाल का अमसुंग केरला का कर्नाटक का सानगनी केंद्र की स्पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अमसुंग आयुष की मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नोमुगी खोंगसतंगसी इम्फाल थुंगलरगनी इम्फाल द मांगना हेक थुंगलब मतुंग सांदेल जिला द चतुना मफम मदुदा पांगथोकपा थौरम सिंह द सरुक यागनी ngasi nungtil गुवाहाटी की दमक मंत्री ने इम्फाल थादोखिगनी मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मास्टेक अमसुंग मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT न सिंदुना वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे लिसिंगनि कुनिथोय ngasi पांगथोकली थौरम मदुगा मरी लेनाना MIT की IPR सेल अमा हांगदोकनी IP अमसुंग यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर हाइबा थौरमसिदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमिश्नर देवेश देवाल सरुक यारी मणिपुर यूनिवर्सिटी की कैंपस दा लेबा मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दा पांगथोकपा थौरमदा डीन ऑफ स्कूल इंजीनियरिंग मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RK हेमा कुमार सरुक यारी मणिपुर दा हौजिक फाउबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,992,935 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज लाख 15,953 हेना अमसुंग अनिसुबा डोजदा लाख 13,938 हेना कापख्रे हौजिक फाउबदा प्रिकॉशन डोज 39,995 कापख्रे सही 12 13 फाउबगी मनुंगदा लेबा अंगांग 13,953 ना अहानबा डोज अमसुंग अंगांग 1,910 अनिसुबा डोज की वैक्सीन कापख्रे राज्य से हौजिक होम आइसोलेशन दा केस 9 यारुगा कोविड की एक्टिव केस 33 लेरी अपुनबा पॉजिटिव केस लाख 1,53,935 की मनुंगदा लाख 1,53,935 सुमना 69 नाबा फखरे नाबा फबगी चांगसादा 39.3 नी हौजिक फाउबदा सैंपल लाख 13,9,953 टेस्ट तौख्रे मिजोराम दा नौना मियोय चामा सुमना अनि कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगखिबगा लोइनना एक्टिव केस मसिंग 7,33 लेरी अपुनबा पॉजिटिव केस लाख 19,9,959 की मनुंगदा मियोय लाख 19,5,533 नाबा फखरे मियोय 7,35 लाइचत असिदगी लेखिद्रे नागालैंड कोरोना लेतबा राज्य म ओइरे कोविड पॉजिटिव ओइदुना दिमापुर दा लायंगदुना लाखिबा मियोय अमा डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना राज्य सिदा हौजिक एक्टिव केस अमता लेत्रे राज्य दुदा कोविड के पॉजिटिव केस 19,939 थेंगखि मियोय 19,9 सनी निफु मरीना नाबा फखरे नागालैंड ngarang फाउबदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 13,13 कापख्रे बांग्लादेश बेस तौबा टेरर ग्रुप अंसर उल बांग्ला टीम की थबक थौरम कया असम पुलिस न थुगाइकिबा अदुबु मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा न थागत फोंदोरकली ट्विटर दा थागत पवारुल मदा मांगना हाई हौजिक फाउबदा असम पुलिस न लुप असिगी मियोय 13 फारे अंसर उल बांग्ला टीम असी लेबागसिदा अल कायदा खुसम नरगा सरकार की मायोक थबक कया सथरी आकाशवाणी पाउमीना हाई असम पुलिस न राज्य दुदगी मरुइना लार असम की जिला सिंगदगी टेररिस्ट मरुफंग मुथन पांदमदा थबक कया सथरी बांग्लादेश के कमर्स मंत्री टिपू मुंशी हाइरी बांग्लादेश अमसुंग मिजोराम की मरक्ता ललोल इतिक अमसुंग कम्युनिकेशन की लम हेन फगदहनबा पांदम बॉर्डर हट लिंगलगनी मिजोराम राज्य दुगी सिलसुरी बॉर्डर हट अमसुंग बांग्लादेश का ताइनबा सजेक्ता बॉर्डर हट सानबा प्रस्ताव तौरप लेरे बांग्लादेश के कमर्स मंत्री टिपू मुंशी अमसुंग मिजोराम की कमर्स अमदी इंडस्ट्री मंत्री डॉक्टर लालथांग लियाना वारी सानरब मतुंगदा थादोरप चिरोल मदा हाई लेबाक अनिगी मरक्ता ललोल इतिक हेन फगदहनबा बांग्लादेश की थेगामुक्ता इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट थमनबसु मिजोराम सरकार प्रस्ताव तौरप लेरे बांग्लादेश की कमर्स मंत्री हाई लेबागतुना मिजोराम ग ललोल इतिकी लमद अचौबा खुदोंचाबा कया लौनरी बांग्लादेश दा फंगबा फिरोल युम साबदा चंगबा पोलम सिंह प्लास्टिक की पोलम अमदी सानवा पोलम सिंह मिजोराम दा पामना सिजिनरी बांग्लादेश ना मिजोराम दगी मनामसिंग याइंगंग सिंह मोरोक अमसुंग वागी पोथोक सिंह पामना सिजिनरी
border hut thambana lebak ani gi marakta laloliti ki thabak tharom hena phagathan badanatana marisu hena phagathan gani hairi tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Kendra gi Haksel Mantri Dr. Mansukh Manbiyan hairi lebak asidagi Malaria amasung tuberculosis laina pungmut muthanaba sarkar achet papire amaga loinana thabak paikhatli mangna hai English ani kuntra pawgi manungda malaria pungmut muthatpa amasung English ani kunmanga pawgi manungda tuberculosis pungmut muthanaba pandam thamli World Malaria Day ga mari lainana Naidali da pangthopa thorumada Dr. Manbiyan hai Haksel Mantraloina TB amasung malaria laina pungmut muthanaba khongjang kaya singsin bagi thabak hauragani Malaria gi matang da wafam sing pongdong laduna Haksel Mantri na hai English ngani tara manga dagi yeng bada lebagas dagi malaria gi kesa da marfutaruk hanthaki aduga sibagi sangsu sada huputra mapan hanthaki lebagas dagi malaria pungmut muthana bahona bada miyam punna thabak tomina bagi tangai pada belai haina mantri na fongdokle Humputra manga suba National Football Championship for Santos Trophy gi semi-final lineup semba loire sagolche nimita sanagada ahanba match ta Yumbu Kerala Karnataka sanagani anishuba semi-final da Manipur ga Nongchu Bengal ga sanagani match animak Payanat Stadium da sanagani final mathang thagi ani da sanagani ngarang sanakiba match amada Karnataka na Gujarat bu Panjal mari amada thoiki Group A da Kerala na match mari dagi point tara phangduna khwaidigi makokta laiki Group B da na Manipur na point mapan phangduna ahanba da laiki Marfuhum do Shuba Senior National Table Tennis Championship ngarang Silongi Sai Indoor Stadium da Luishin Bagi Tauram da Meghalaya gi Mukhyamantri Kornat ke sangma saruk yaki Petroleum Sports Promotion Board ki A Sarat Kamal na nupa gi singles title amasung RBI gi Sriza Akula na nupi gi singles title laure Central Board of Secondary Education CBSE na lauba class 10 amasung 12 gi parkya ngasidagi haure lisingani kunmathoi kunithoi gi term 2 gi parkya si Offline motor pangthokli parkya si sahi asigi June 15 da lushingani COVID-19 laichat na maram oiraga tambangam dabadagi phibam ama lakpa du yenglaga mamang sahi gi July da CBSE na board exam asi term 1 amasung term 2 haina khaidoktuna pangthokna warep laukibani term 1 gi parkya board na hana na pangthokrabani COVID-19 laichat na maram oiduna mahirosing na larik tambagi matam mangkhiba du yenglaga board na exam ani gi marakta matam sangna gap thamnaba warep laukibani Kendra gi lau singmu masung longmi gi Fatharang Mantri Narendra Singh Tomar na ngasi Kisan Bhagidari Prathamikta Hamari campaign hokdok lagani Azadi ga Amrit Mahotsav thorong ga mari lenyana sayol machukna chathagadaba campaign asi ngarang dagi hokrabani Kendra gi lau singmu masung gai Fuimbal Mantraloina atai Mantraloi sing husam narga pangthokpa thorom asigi maroiba pandamdi Mantraloi sing na longmi sing yai phanaba piriba scheme sing lebagas ta leriba longmi singbu bhap tahanabani Tharonggi sarugam oina Agricultural Technology Management Agency Atmaga kusam naragangasi Kisan Mera Lebak Sinba Tungmuda Pangthokli Sayol amachukna chathagadaba campaign asigi saruk ama oina Lausingo Mantrina Crop Insurance ki matangda waksu uma hokdokani Chhattisgarh da COVID-19 ki case hengalagli badugi yenglaga Rajya Sarkar na mamangda chanaramba COVID ki sana kangnon sing nauhongnon chananaba warep laure hiramasiga mari lenyana Rajya Sarkar na Divisional Commissioner sing amasung District Collector sing da COVID protocol sing ngang na chananaba circular thokre chana kangnon sing asigi manung chana factory market shopping mall hospital amasung miyam tinba mafam sing da mask uppa yauna COVID ki chana kangnon sing ngang na chatkadabani hairi aroibada maroiba pau amuk Kendra gi Sports Shipping and Waterways amasung Ayush ki Mantri Sarbananda Sonowal nomugi khongchata ngasi Imphal da thunglaragani Manipur da hauzik phawbada COVID vaccine dose lakh 19,000 changwa humputra manga kapkhre Kendra gi Haksel Mantri Dr. Mansukh Manbiyan hairi lebaga sidagi malaria amasung tuberculosis laina pungmut muthanaba sarkar achetpa phirep amaga loinana thabak paikhatli amasung humputra manga suba National Football Championship for Santos Trophy gi semi final da Manipur ga West Bengal ga amasung Kerala ga Karnataka sanaragani pauloi jare